Жие бастакы тирага полиция күнүгер түһен тутуута олунню сүрбе бирис күнүттен сагаламмыт. Бу үс ыйыгар ытык көлбүткенигер жендейок субут полиция жиетин 2 мен деменин тухары түйордантан такса кабинеттах. Ол дыйгар актабай саалалах аркыптах манна из жылы өлөһеттерин серге паспортный остуол гаи сулуспатын специалисттери эмие анал костонуктара. Билинге саңа закон требования тыгар барытыгар репетир отдел тутулунна. Барыта бронированный истекулелерде антитеррортынан барытынан защищенный. Үле эйгетин уратытынан жие истин тастын көмүскеллэх үлехет манна туохта каргыһы мехайы көрсүбетин туһугар бары ирдебили тутухан проекттаммыт. Гаи документарын берер. Права масаны регистрациялы хостор. Мана депозитор хостора уна гаи начальник хава. Бары биге бар, потому что жон антак мехдеспекна манна шубата мустамаран документарын барта биге отораман баракына. Кулабра истенени түннүгү булда да туохта кыйын коп тире ол канам бар. Bir tünlük bu tara bulca kapat tünlüğe cühne çaska bu bronirованное стекло. Кирери кытта. Kireri gitti. Barta bu stенete Бу bronirованное. эркин барыта, түннүк барыта, олох туохтаганы коппот. Tohta kapat. Тыынча 712 квадратный метр еннях бу жохун тутулетин Иркутскай кураттан каркас жогус терилте ыытта. Оттон этитер ситимин олохтоох бригаделер тартылар. Же түргенни комуллар аныгы материалтан таңылдыбыт. Серетер улаханнык эйтиннерер прибордарынан толору качылдыбыт. Пожарная тревога. Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. В данный момент вы сейчас видите, идет настройка охранно-пожарной сигнализации и систем IT. Ну, на данном объекте трудилось около 20 человек. Как я считаю, здание выполнено в рамках контракта. У нас сдача 1 августа, ну, с опережением, с хорошим, ну, с высоким качеством. Из жела отделын үлехеттерин онунан сылларга турор суулара бага саналара туолан бер сотору саңа жияга үле көстүү оргуюга. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сака телевидениете, Татта.